Ki nong ya lek kai kenjat bol bom yu i khmat ki bahapo ka Shatri jong ka Meghalaya Blind Sports Association ne ke MBSA kin salet ban mi khmat ya ka jala ban ya shimenta ka lempung ya lek kai kenjat bol ka ban salong hanong ba Bengaluru jong ka jala Karnataka. Kat kum ke jinyu thu uba Arsenius Pathau President jong ka MBSA baha ka ka lempung ya lek kai kenjat bol ka balatip kum ka All India Blind Super League kin sami madan haka ar phaulai tarik kala lingkot arja ar phausau. Uleh thu bakani ka kasian ke baning kong ba unyalam ya kena ke kenhun ke badang thamai ki badan hanyungut bat kin mi na laga jong ka jala la shai ka sngi thoding ka khat khandai tarik kala lingkot arja ar phausau kat ba arngut ki ladan lupa ha Bangalore. Kum ka jingpen khre na ka benta banlej aireng bat ki we ki kenhun ha Bangalore kani ka kenhun hapo ka jingalam uba Arsenius Pathau kilayo ban kilan met yalade ha ka madan kenjat bol hapo kse. Kani ka kenhun kalapan ru ka jingkershan na ki pat ba nong shong shnong ka jala bakin buklem haga jing duai kenang bakin la ban poisuk syaka jaka bakin lej bat bakin yo ya uso jong ka jing job ban wan ra nam bat buram ya ka jala. Kuli sibun ngakerteng Arsenius Pathau ngade wi komi presiden jong ka Meghalaya Blind Football Federation Association te kani kadi kasin baningkong ba ngan jalam kini ki player jong ka batmai sate sepo Bangalore te nang ni na po Bangalore ngimi lasai kasngi apo ka ndri baji na nyo baji janmit te imi ni selong kata tarik nakaf katrin jugi kadai ndri arpho step jong ka Saturday ingin mulai represent namta ka All India Blind Indian Super League kani kadai ka season 1 kani kidang su penjala utama hati po Bangalore kadang sedang ngilong kum katu ki ISL Indian Super League ngil mentang ngilap penong kani ka All Indian Blind Football ISL ka jongi kadai ka Meghalaya Blind Sports Association company partner club ngidang David na president na Meghalaya akan mentang ngidon anu ki guide ki basu yalam ngi sate te kita rang syukur da kaman subha jengki ki ban yarap yang ban ngilech te te nandai aka liang ba banlej ni sate na maki kimpadan experience teng ngahaba kli hi po lenti singkin hanong ipoi hanong hiar akatang sebab kli hi kumangai presiden nang ni selong in le nyungut nyungut berkat bar kigai kan nyungut handai arungut kila dan pas Bangalore kanne bijing lakai yang sedang ngkong house nam arjar khandreo lingbai miss barthar khar ngale ningkong bangalit stay ngale kiong coaching lepas stay de ka direct ka national game kan minta te adan bayarap kan kandidat limo i ba pala nang ta Preston Tensong ba ial hak hang tung ya kata ka nakalian jong sport department ngila phone ya iba saklian warjri handai kalau call switch off dadayo pick kasting la hasday handai yang habia lingba ka director ye ta ka kamslam kan tan malasang dalet nalaying hapnut persen pun na plala jong bat kata hendak masuk bayarap IMD lama pinalakai nilai ka flight tarik kan ya ka jing kendo ngap kendo blok kai kitima bahkan menta yang pergi ka schedule ni sayo by tomorrow ni ka schedule ki player kan menta tang petip kat poi dah ka game kan menta kidang biang kum practice andai haga game imla bentip nalba kini dang thamai setir ki experience sudah te imla bentip ki long kum nama lingba experience pat ki latip kum na kai bah hapo madan ngila kai lingba ka jing sawa jong kebor lingba ka jing sawa jong kani kebor te ngila kan ben dribbling ngila ben sengap sino kadan taken lingba jing sawa jong kani kebor hoi kani ka kum kani ka football ka futsal kadai kum ka basketball rule kadai ka handball kadan basketball tengam tim kadan handball handai hangi kadan ka foru ladang isim nadin kimsa habis sim persya bin khmat adep ka North East tournament hoi tamta Arsenal nasnem kan penong rahan po Meghalaya ni penong sebar yang kal ade ka sin ba khandai banikong hoi yang ya ka tim jengi ki sukhat sobha ki ai ka invitation letter ki khat jengi stay ba in simenta kan ka All India Blind Super League
Jika aku bayrung ni dan kam ngap siul lai hajar. Ka kerteng jonga dari Krishna Pawa ke senong jonga dari nanti na West Dentia mah nga songa sak sini sa selong ni nong pemai te ngapen pau ka jing so komen ke ba ngayok ban praktis pro kata ini presiden jongi ila hikai ngi kumnu ban lekai go sport namar ka ga fastanya nga kan ga menyo shoot kan ga ball hoi barok kata ngasak benah kata ka bol jangki beri bom ima te hendrai wat dangalong beri bom iro hendrai ngam empat tip kalong gumno te kan ga fasta nya te ngadap daga jing so komen gan te marsin yok kata hi kata ka bol ngayok direct hi ban represent ka Meghalaya stage sport Bangalore nga kermen hi ba ngin job ma anda ngila job ngin wan ra ya kan nam burom jong ga jelahi jongi bat yangi hero kinong lek ngidap daga jing so komen te ladangi job ngin nang persiang syuk ban praktis ban tristom ban yok syuk ban lek kim nang ni sakmat pan kajing kersian ki ba ka message ka nangama ngakua ba ki perlok ki pra khasi ki pra dok prasnam ki jongi bakin ya bu lang ha kajing duai kenang ba ngin poisuk poisan sikte ki caka ba ngin lek ba kenang ba ngin job hero naduk lasai ka janmit ka kendai tarik ngin mit nang Shillong nang tangin sa ha po goti Meghalaya House te catering jongi kan mi ndru arpo kumbalong i presiden te ngin post te try ki arpo lain sedang game te ngakarpat pajba tang katahi bakin bu yang ki jing duai kenang bangin job Kublai shibo ni pi berlok ki bai i kan video jongi ba nyele kai ha kan madan bat kerteng zonga kadai kajitan lipon bat kesnong zonga ngadai na namdong station west janti hill station tebat ngaku aban long aku aban keren supang kan ke bol gawe bangi syam jing kan ke bol ba kan ke bol mentakat bakadang tulun kan bakadang ya ngidang yosnya baka sawah de te anda kala sange ngim yo isyo ika ngim lap syo namar kam sawah syo tengah kuat ban pensio ya kene kan gawe bentar ada ka sarkar kala lanai ke ba modify ya kene ke ba sina ya kene ke bol ikut ba kan long ke ba pa bi kan ha ke por ngilek kai kenang da kayeng ro ngin duktip hai kadon namar kumbalong mentang idang syamjing pila ihi dadam don nang patai namar nda kala ke bol kala stop long nginam lap show kan ta kata kan kuat ban pensio oh long kata kadau ha ke por ngilek kai gumne ke bol kala stop nginam lap show ta ha ke por ngilek kai pat siti sabar taki don hi kinong patai yang kinong yarap ke don kelong ko pi patai mentah kan lang kala don hi ba patai tambah ka wengi ko ala da long ka bala man long kan pa beta kapor belaka da kayeng ro kan pa lagi digi da kasan long kenang bangin stok kan hai ke don udon uriferi ro udon hi but ugol way gol par way da gol gaj way kidon hi nang patai nak kaliang jongi ki nak kiliang jongi ro kidon hi nak kiliang jongi te be persya bangir kidon hi da long ki patai long yang iro ki patai situ ke sedon ke bol sekadiang kamon long kila patai lu de kita pi kendu ber ka kum kementan amar kalong no kum keturmen kalong keturmen long ndal adab sistem habile sa sistem entah ngim lar man ong bag kita kin sa ayu himake kene ke bol kat kajing ayu presiden long ki syarap nang yarap nanti Ni ke bol ngisu yarap na tina por na
kisio irap time bangin yo le kai sini ta hinga kwa ban pensio long nang ban suma amde namar der tang yang iro kibe ro ki perlok jungi bambi